بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسبي جل بتدب على مسلمين هم قط كلا إند مون يتور مون كلا كواي وندي هور ليندين hara yewtere men den ko yowondiri ko e ronugol oɗo sonnajo ko yewtuno ɗen ko ñanden en fuɗɗino yewtude fi keygu e yawɗen ha gaynoɗen piiji ko duwa waɗede kon ka keygu yagal e ko duwa accede kon joni noon hiɗen mari yewtugol seeɗa e ko yowondiri e oɗo sonnajo roneteɗo ko waɗi noon ɗum ɗon kadi sattede no heɓade muɗum soñdia no heɓade mum moƴƴa wonande sonnaɓe ɓen e kañumma e yimɓeɓe ɓe wondi ɓen si tawi hawri sonnajo on hino ƴetta e nokkure moodi makko maayi accimo e gon hoɗo ɗon no woodi woɓɓe e nene gotoɓe moodi makko ɓen ma baba gotoɓe moodi makko ɓen yalta ɓe faale jombugol on ɗon sonnajo rona mo joni noon wondeji goo no hawrodira tawa sonnajo on wontugol e nder gon hoɗo ɗon ma e nder ndun suudu ɗon ma e on famille ɗon tawa walanaki o faala ko hotugol ka mawɓe makko ɓen o suɓo goɗɗo goo joni noon si tawi hawrodiri on ɗon sonnajo hara o faalaka wonde e nden nokkure ɗon tampere no ara ɗon wonde hakkunde faalaɓe mo ronude ɓen e kanko sonnajo on saabu tawde woɓɓe maɓɓe si tawi ɓe faalama ronude sonnajo on ɓe obligeymo ko forcé ko ma o rone ka nokkure ɗon si tawi o ronaka ka nokkure ɗon haray hay jawdi ko o duwa ronude moodi makko kon o naɓorta joni noon ɗum ɗon allahu subhanahu wa ta'ala hino ɓangini ka nder qur'anul karim wondema sonnaɓe ɓen hiɓe duware ronude sonnaɓe ɓen ino rona joni noon si tawi woni sonnaɓe waɗanama geɓe ka nder qur'anul karim ka suratul nisa wondema hiɓe rona ɗum ɗo yowodira e ronugol sonnajo bimana wi'ugol wondema sonnajo on ronay moodi makko si o maayi immorde e jawdi ko acci kon yowodira e wi'ugol wondema baba gotoɓe ma nene gotoɓe moodi makko ɓen hino faalamo jombitude ɓawde moodi makko maayi jogodira si tawi sonnajo on jaaɓi nene gotoɓe ma baba gotoɓe moodi makko ɓen jombitude mo ɓawde moodi makko maayi o ƴawi e keygu ɗum ittata wondema orona si woni sonnajo on salike o wi o jombetake gon hoɗo ɗon hande kadi ma e ndu suudu ɗon hande kadi o hootay ka mawɓe makko ɓen ɗum ittata wondema himo duwa ronude moodi makko ko waɗi noon ka mirage ka ronanteri allah no waɗi yimɓe duwaɓe ronude allah subhanahu wa ta'ala wi wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu'u mimma tarakna wa lahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn. Donc allah subhanahu wa ta'ala no wi wondema si tawi woni sonnajo on maayi o acci gorko on bimana moodi makko ɓawga moodi makko no mari feccere jawdi ndin ko sonnajo on mari kon mo mari feccere ndin ɗon jawdi ko hendoto si tawi hawri sonnajo on acca ɓiɓɓe si sonnajo on no acci ɓiɓɓe gorko on heɓay nayaɓal jawdi ndin immorde ko sonnajo on acci ko non woniri kadi wala hunna
الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم si tawi gorko on maayi acci sonnajo on kono accali ɓiɗɗo kanko gorko on acca ɓiɗɗo few sonnajo on no mari nayaɓal ndi jawdi ndi o gorko acci si tawi gorko on no mari ɓiɓɓe ɓe o acci haray sonnajo on hino mari jeetataɓal e nder ndi jawdi ndi o gorko acci joni noon Allah yowindirali ɗum ɗo e dewgal ngal ko ɗum waɗi si o wi wala tarithu nisaa karhan wota o ronir sonnaɓe ɓen e dow forcé wona yon oblige sonnaɓe ɓen wondema obligatoire ɓa tun e hewtiɗo haray ko mene ronayma wona e dow forcé ko si sonnajo on hino yiɗi ɗum waɗi sinelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki tazawujul wadudal waluda fa inni mukathirum bikum al umama yawma al qiyama o inni al waduda al waluda yiɗidirɓe jiidotoɓe ko so tawi sonnajo on hino mari choix himo faala himo yiɗi yahugol ɗon haray ɓen ɗon hino wawimo ronude si tawi hawranimo kanko wona obligatoire tuma gorko maayi wo haray baba gotoɓe makko ɓen koye ronu sonnajo wona obligatoire tuma gorko maayi wo haray nene gotoɓe makko ɓen koye ronu sonnajo wona obligatoire so tawi ɓe faala kamɓe worɓe ɓen ma sonnajo on hino faala ka dewgal yimɓe ɓen ɗiɗo ɓe daaridira si tawi ɓe welondirama ɓe yaha nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki ida ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun ariq si tawi gorko ariye mon dina makko kan no moƴƴi jikko makko on no moƴƴi o torike on sonnajo ƴette o kommo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yilti maki nokkugo tunkahul mar'atu li arba'in fali hasabiha wa li jamaliha wa li maliha wa li diniha ɓe maki faddi far bi dhati dini taribati yadaka sonnajo no jombire sabu piiji nayyi sabu ngari makko kin sabu dambe makko ɗen sabu jawdi makko nin sabu dina makko kan nelaɗo maki faddi far bi dhati dini taribati yadaka suɓo jon dina kan juɗe maɗen alɗe jon noon si tawi woni gorko on maayi ɓeɗo ɗiɗo no hani yiɗidirde si tawi ɓe jombidiray si tawi ɓe yiɗidirali ɓe wata jombidirde fi gorko on maayi ɗum holla wondema baba gotoɓe makko ɓen ma nene gotoɓe makko ɓen ko obligatoire ma rona sonnajo makko si sonnajo on ƴawi kengu o suɓike wonugol ɗon mo suɓiɗo wo hino wawi mo ronude si o suɓike hotugol ka mawɓe makko ɓen imo mari haqqe hotugol o oblige take ɗon yo o wonu joni noon si o suɓike hotugol imo mari haqqe ronugol kala jawdi immorde ko modi makko acci kon wano wiruɗen noon si modi makko no acci ɓiɓɓe haray himo mari jeetataɓal si tawi modi makko acca ɓiɓɓe himo mari nayaɓal jawdi ndi jawdi ndi fof ndi hawtetete ndi fecce pecce nayyi o ƴetta feccere go si tawi woni modi makko no acci ɓiɓɓe jawdi ndi fof moɓete ndi hawtete ndi fecce pecce jetate o ƴette jetataɓal ngal e mayi amma innugol wondema ɓa tun a jaɓali men rone haray kono ardunoɗa noon ko noon hotirta hakkil jaɓata ɗum ka sharia islam si woni a humi dewgal immorde e sonnajo a jombimo gila nden ñande si an a maayi haysi o yiidali hay ñande wotere sonnajo on si a maayi o heynotoma yilto kadi o rona deke dewgal humama hakkundeji moɗon si a maayi haysi on yiidali haysi on hawrali e mbaldi sonnajo on si a maayi o heynotoma o heyno ha henande nden timma o rona kadi ko ɗum waɗi ko ɗum ɗon waɗatamo e o hewta e on ɗon niveau honde say tuma dewgal ngal huma ko condition ji nayyi woni ka fi dewgal goho waliyaɓe ɓen nelaɗo maki la nikaha illa bi waliyin wa shahiday adlin dewgal sellungal ala si wona hara waliyaɓe ɓen hino tawa mana nene baba ma ɗum bappa ma ɗum on no wiyete babe mawɗo ma ɗum mo goɗɗo mo ɓen ɗon imminta yo remplace ɓe fi okkitirgol sonnajo la nikaha illa bi waliyin joni noon seedejo kadi ko matawe
wa shahiday adlin e seeditetoɓe nunɗuɓe ɗiɗo. Allah subhanahu wa ta'ala wi ka fi tenge on o wi wa atu nisaa sadukatihinna nihlatan, jonne sonna ɓen tengeji maɓɓe ɗin ko ɗum addata ɓe dagano on tuma noon ara ɗon ko karama ko ɓe wi kon al ijabu wal qabul, toragol okkelan kaarijo mi jomba ɓeyna men okkima o wiya awa mi jaɓi ɗi condition ji ɗo nayi si tawi ɗi timmi haray dewgal ngal laatike. joni noon ka dewgal ngal laati ɗon si gorko on maayi ɗon hay si tawi gorko on hino Europe ma himo Amérique ma mo Australie sonnaji on no kam me en dewgal humama hakkundeji maɓɓe ngal dagike. si gorko on maayi ton hara ɓe yiidali ha hande ɓe hawrali e balɗi sonnaji on heynuto. so o heynike ha heynande nden timmi lebbi nayyi e balɗe 10 ko yewtunoɗen kon e oya yewtere feƴƴude o ronay kadi moodi makko. si moodi makko no jogii jawdi ɓuri Bill Gates o ronaymo. si tawi moodi makko ala hay fus ko ɗum ɗon hatta o rona ko tawi kon ala. kono si tawi no woodi ko fanɗi wo koye ɗum sendete, ko ɗuuɗi wo koye ɗum sendete. amma noon innugol wondema sonnajum ɓa tum moodi ma maayi haray ko menen ronayma oyna oye min mi faalaka on komi faala ko hotugol ɓeyna oye ko ɗo mayata, ɗum ɗon dalila layo mum. nelaɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi ka qur'ana la tarithu nisa oblige sonna ɓen fironugol dewgal forcé Allah. ɗum ɗo ko dewgal ni ko par ce que ñande o jombimo wo haray haqqeji defike kanko gorko on ko duwa jonnitude sonnajo on. par ce que si yimɓe jombidiri condition ji tati no ɗon, sartiji tati ma ɗum wiyen haqqeji tati no nder ton. no woodi ko wiyete honno haqqul mar'a, ma ɗum haqqu zawj ala zawjihi, haqqu zawji ala zawjihi, ma ɗum zawjatihi no famora haqqu zawji ala zawjatihi. si tawi woni gorko o jombi haray no wodani gorko on haqqeji ko woni e dow sonnajo on ko sonnajo on duwamo jonnitude. wa haqqu zawjati ala zawjiha wa haqqu zawjati ala zawjiha, sonnajo on kayno mari haqqeji ɗi duwa hettugol e juuɗe gorko o. wa huququm mushtarikatum baynahuma, e haqqeji ɗi kamɓe ɗiɗo ɓe kafi. ɗum ɗo si dewgal ngal waɗi ɗiɗo ɗi fof ɗi naata e nder ɗo. gorko on no mari haqqeji ɗi sonnajo on duwamo jonnitude, sonnajo on no mari haqqeji ɗi gorko on duwamo jonnitude. haqqeji goo no woodi ɗi ɓe kafi ɗi ɓe sendata ɓe fota tek. joni noon woni oɗo an a yaw jomboyɗamo jiwum keccum ɓiri adduɗamo, woni ko koto ma maayi ronuɗa, woni ko miñam ma maayi ronuɗa. si a ronimo kadi no wayi wasi ko mo yahuɗa jomboyɗa on haray haqqeji maɓɓe ɗin ɓe ɗiɗo noon hino fota e hoore maɗa. ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala o yeetima e fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu o wi fa wahidatan aw ma malakat aymanukum. jombe ko newani on kon e sonna ɓen ɗiɗo tato nayo si tawi on andi on nunɗata jombe aaden goto par ce que haqqeji ɗin fof ɗi fotay. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki si a jombi sonnaɓe ɗiɗo a oñike goɗɗo e maɓɓe a immintinoyte yawmal qiyama feccere ɓandu ma ɗum ɗo fof gilɗi ɗin hino ñama hino taƴa no futta. joni noon si a roni oɗa kadi condition ji ɗin fof ko gotum. joni noon ka ella ɗo on yiyay ɗo woɓɓe no rona ɗo sonnaɓe ɓe joƴƴina ɓe ɗon hara sonnaɓe duuɓi ɗin towi wano 4 capanɗe 5 capanɗe 6 taaɗi towi hara ɓen ɗo jiddota ko aslan o yaha o accanmo e ndun suudu ɗon o jokka sa'i tuma haaju makko yani o yaha yer ko faala kon ko heddi kon o tippata ɗo o jonnitata oɗo sonnajo haqqeji makko. allahu subhanahu wa ta'ala inni wala tadharuha kal mu'allaqa, wota on accir sonnajo on wasasahum wengako. sa andi a faala kamo ta ƴettumoye, si a andi a lettaymo ta ƴettumo, si a andi a jonnitatamo haqqeji makko ɗi wota ƴettumo. hina fi oɗa duuɓi makko ɗin towi wonirta a yataka makko o ya yaw ka makko jonnitamo haqqeji makko ɗin no wonɗa e jonnitirde jiwum kon duuɓi 17 haqqeji muɗum ɗin non par ce que mo mari droit ji, himo mari droit ji ko a jonnitaymo ɗin ɗo. ko ñande o waɗi sacrifice o inni min mi hokkima ɗum ɗo kaari jum immorde droit ji an ɗin ƴettu ɗum ɗon haysi a yangaki fi muɗum ɗo on daganoma wano nene Ummu Salama radiyallahu anha hokkirno ñalaɗe maɓɓe ɗen nene Aisha radiyallahu anha. ɗum ɗon no sella nene Ummu Salama hari ɓe nawyi nelaɗo sa sallam ko jombi ɓe tawi ɓe yahay ka maɓɓe on tuma ɓe ni nelaɗo mi falama fawtinde
ñalaɗe hande mi hokki Aisha ko heddi ko yomi wonu ɗo mi yomi wonu ɓeygu ma tum si tawi o okki haray gasi si tawi o okkali no waɗɗima jonnitugol mo si a jonnitalimo no gasa ka sumiroya sabu makko joni noon nayo goɗɗo force sonnajo on inna ko ma o jombamo si o jombalimo haray oya hettata haqqe mumon ɗon cuntuji makko ɗin o hettata suudu makko ndun o hettata jawdi ko modi makko acci kon o hettata nayi ɗin o hettata balsi o wattana lila hay teŋeji ko teŋirano kon o hettata ɓeynamo a arno ɗo a ardali hay fus sa a hootay a hootiray ni a yarata e hunde ɗo taho ko yeddugol allahu subhanahu wa ta'ala ko waɗi noon allah no waɗani o sonnajo haqqeji ɗiɗi waɗamo jonnitude a jonnitalimo yilto kadi oblige amo fi jombugol mo forçamo o jaɓira ɓay o ala feere si tawina ɗum o perda fof si o saliki kadi o inni o hootay perdinamo kadi hay ko duwano ronude konko allah windanimo ka nder qur'anul karim o wi o no mari ɗi haqqeji ɗo jonnitumo ɗi deprivamo ɗin haqqeji ɗon kadi joɗoɗa fanka si tawi o wi awa a jombimo addamo ka nder suudu hawnaki hara hiɗa mari ɓiɓɓe heccuɓe oɗo hawnaki hara o duuɓi makko ɗin no towi mo hecci sonnaɓe maɓe fof ƴettamo naɓamo e suudu joƴƴinoyamo ron kamo jonnitude haqqeji makko si a wattana liyila ko sabu oɗo lettoyte yawmal qiyama neɗɗo on yo eto huuɗa allah subhanahu wa ta'ala dewgal wona hunde sama kam fi kaari yehi roni kaari ɓe yaha ɓe ƴetta ɗum ɓe waɗa sama kala ɓenna min miɗo humani kaari on humanɗamo ɓenna ɓokkun kun on ɗon ko neɗɗo secondaire si ɓe faala ɓe jonnamo haqqeji makko si ɓe faala ɓe acca ɗon wonano ka islam wonano na an no faaliraɗa noon yarata kono allah subhanahu wa ta'ala walliniri noon principle ji ɗin ko noon yarata sa mankini ɗum lette ɗen yawmal qiyama ko an nangete donc neɗɗo no duwa hulde allahu subhanahu wa ta'ala hara o jaɓali hukkugol hoore makko kaw andi o yaltoytani hara e forcegol ronugol sonna ɓen ɗum ɗo tabita e binde wiwgol kadi ɓatum ɓe inni aronataɓe ɓe hettata haqqeji maɓɓe ko modi maɓɓe accani ɓe kon ɗum kadi no harmi ka nder islam par ce que allah no windi ko ɓe ronata kon ka nder qur'ana makko o wi ɗum ɗo ko haqqeji maɓɓe si an a wi ɓe hettata ɗum ɗon haray a yedday woni allahu subhanahu wa ta'ala ɗum ko ɗum waɗi nelaɗo sa sallama o wasiyi worɓe ɓe yoɓe watta yila e fe sonnaɓe ɓe jonituɓe haqqeji maɓɓe ɗi hajjatul wada ɓe wi no wondema worɓe ɓen yoɓe jonnitu sonnaɓen haqqeji maɓɓe ko waɗi noon ko ɓe jombiri ɓe ko e konngol allahu subhanahu wa ta'ala sa andi a tenatata memu ko waɗi tedditiroyte yawmal qiyama sa andi a nunɗatata memu ko waɗi tedditiroyte yawmal qiyama ka tawata wawoyta wattude solution on fof ko ɗo ta wawali mo wattude ɗo a watamo wattude yawmal qiyama ko waɗi toon ndewal ala koko yoɓete woni to noon neɗɗo yo rondo ko toon fempugurima ngi ka anduɗa ngi heƴay ngi sekotako si tawina ɗum a heɓoyay soñja worɓe buy ino ukki e ronugol sonnaɓe ɓe ƴetti ɗum wondema ɗum ko farilla ɓe ƴetti ɗum wondema ko obligatoire ko matum wona eɓe ƴetti ɗum wondema si nene goto maɓɓe mayi si ɓe ronali haray kamɓe famille maɓɓe on wirtike ma ɗum haray suudu maɓɓe ɗum heeɓi ayyiɓe ndun suudu heɓugol ayyiɓe saabu a ronali sonnajo on anango yaaka kadi fi makko yawmal qiyama no ɓurma moƴƴande iɗi suudu ndun hisude ka aduna ɗo annango yeɗa yawmal qiyama na ɗo yeɗa yiite saabu ko a jonnitali mo haqqe makko kan haray ɗum ko wattante ɗum sonnaɓe woɓɓe e maɓɓe si woni tummodi maɓɓe mayi haray ɓe heɓi soñja waɗi alhaaliji ɗin no ɓe ƴettirta ɗi noon ɓe ƴettirtaɗi no duwira ko ɗum sa wattani yila ndehi ɓe yaha fi woɓɓe maɓɓe ndehi ɓe yaha fi jonnitugol ɓe ƴettay woni kaɓɓe ɗiɗi goro ɓe haɓɓa haɓɓere goro goo ɓe yaha joni ɓenna
famille sonnajo on ɓe haray ko ni men artiri sonnajo on mo men torino on yon okku men on ɓay modi makko maayi o heynike keygu ngun timmi joni haray hino men jonnitiri on nde haɓɓere goro ɗo ɓeyɗa jaɓa ɓeyna joni men jaaɓi saɗi mo tun ɓe natta haɓɓere goro ɗo kadi immédiatement kaɓe jooɗi ɗon ɓe artira ndeya haɓɓere goro ɓeyna men tortike kadi tawi sonnajo on landano si mo yiɗi o wiwno hi mo yiɗi ka o wiyano mo yiɗi nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam maki lande sonnajo on si tawi mo yiɗi ɓe maki ji o kecco on si o landama deƴƴugol makko ngol ko ɗum woni awa makko on ɓe maki sonnajo helli fa ɗon himo wawi waɗande tabir hoore makko mo wawi yewtude inna hi miɗo yiɗi ma falaka so wi noon o falaka arayna yo forcé si tawi o inni himo yiɗi no wawa waɗede so inni o falaka lanni yewtere lanni himo wawi yaltude ɗon haa o ƴettali e nder ɓen baba gotoɓe modi makko ɗon hay goto himo wawi suɓade ɗon neɗɗo ɓurɗo fanɗude e maɓɓe moɓe ɓuuri yawitade on o suɓo on ɗon oyna min ko o mi faala komo o faala on saria on newnantamo yo joom ɗum wani noon ko ɗum Allah subhanahu wa taala waɗi ko noon nelaɗo sa sallam yew tazawwajul waduda al waluda yimɓe yiɗidirɓe oyni al waduda yimɓe yiɗidirɓe al waduda yimɓe yiɗidirɓe wona yo wonu tun jombidirama koɗo waɗi si Allah subhanahu wa taala wi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan o wi li taskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma no jeeya e mandeji Allah subhanahu wa taala an khalaqa lakum de o tagani on fi min anfusikum immorde pittali mum azwajan sonnaɓe o yewti ɗon hikma labaɗo o wi li taskunu ilayha fi yon deeƴu e maɓɓe fondoji mon ɗin deeƴa e maɓɓe probléme kala ko heɓoyɗa ka yaasi sa hewti ka suudu si sonnajo ma jaɓɓike ma o yewtima yewtere labande a yejjita e kala ko heɓoynoɗa e muskil li taskunu ilayha o yilti o wi wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma waɗi hakkude mon giggol e yurmodira konno yurmirteɗa goɗɗo mo a yiɗa onno yurmirteɗa goɗɗo mo a yiɗa oɗa modi makko maayi o heeɓi souci on souci ɗon lanni o heynike lanni o fokkiti hotugol wiyama wondema obligatoire ko ɗo jombeteɗa sa jomba kaɗo na koronata kon wona hay teŋeji maɗi na hay fuye mum kono natirnoɗa noon wonɗa e yaltirde ko noon sari al islam wiiri wallahi wona noon sari al islam o wiiri na noon sari al islam o few wiiri sa neɗɗon no duwa wattande yilay ɗum neɗɗo no duwa wattande yilay ɗum o anda ɗum ko responsabilité ni ko haqqeji neɗɗanke o woni e jogade yiɗan kara han ɗum ala toon ko si mo faala so faala kam mari haqqe hoto o yaha jombide kaw suɓi o idan haray e ɗin ɗon ellaji koko hana ɗuytede changé ñande goo goɗɗo sifani men histoire mum e mawɓe goo honno wiyete ɓe acci sonnajo kamɓe ɓe maayi gorko on maayi sonnajo on heddi ɗon on sonnajo noon ɓiɓe makko ɓenno leyɗe portoyi ɓe mari jawdi n'importe joni noon bappa maɓɓe no ɗon ɓe mana miñam baben maɓɓe ɓiɓɓe ɓen noon aroye mo ɓondira fi affaire fatunde nden ala ko yewta ka ɗon ha famille wingi fo yiidi yewta ha gasi ɓe haaldi joni noon ko honno no fi lootama moƴƴinama juulama joni ko sorroygol ɓenni joni wokoyo ɓe bappiraɓe maɓɓe huma yumma maɓɓe honno comment dirais-je gorko on tawi on ɗon maayi yummirawo on jogiiɗo ɓiɓɓe ɓen kadi maayi ko noon wonno komi faalano yewtirde ɓe inni joni noon gorko on wo ko yo human sonna ɓen joni noon o ardoɓe ɓe yaha ɓe surroya
ɗum ko bappira o sukaɓe ɓen ɓenni kan bappa on inni wo ellala joni ko humangol furego e famon yewtere bappa inni ellala kañ ko humay probléme wo ala e ɗum wo kono kanko imo andi ka sari al islam ɓe wi wo koyo sonnajo on lande si tawi himo faala si o jombe joni yo ɓiɓɓe ɓen yahu lando yumma mum ma ɗum ɓe yaada ɓe lando yumma maɓɓe si tawi woni yumma maɓɓe no yiɗi bappa maɓɓe on tuma o humanayi ɓe ɓe feƴƴa yeeso ɓe yaa ɓe wattinoya ɗum no wawi wonde wata wonde almuhim ko piiji ko tawata goɗɗum goo sa fiɓi ka hoorema ma waɗi ka hoorema ma waɗi ka cosanema ma ɗum a waɗi ɗum ka fina tawa ma tawa e bindi ɗin kañum nano wiiri ko ya ndaaru ko bindi ɗin wi kon kala ko tawi kon fina tawa ma on no woppodiri e ko Allah subhanahu wa taala e nelaɗo makko on yewti kon certoɗa ɗum ɗon woncitira ɗum ɗon doyi jokka e ko Allah subhanahu wa taala wi ko ɗum lakdariyure nde janggeten ka men Fuuta Jallo nde wiye ay janngu goɗɗum go yehen waɗen goɗɗum go akhdari on wi si tawi o anda ko honɗum o waɗata wa yas'al al ulama ko yo lando jongande ɗen ka so landike jongande ɗen ko wolando mo ko yo waɗu ko yeetimo kon oye lakhdari wi wa yaqtadi o ñentina bil muttabi'ina ñentimɓe sunnata muhammadin sallallahu alaihi wasallam sunna nelaɗo on sallallahu alaihi wasallam akhdari yon wi modi si a mapike a son jikki andal no ɗum ɗo gueɗete lando karama ko ɓen si a landike kadi hande jiɓotoɗa inna e oɗo yettike lanɗum ɗo oɗo yettike lanɗum ɗo dina kan nduuɗi defte ɗen nduuɗi min wembike min anda ko min jokka o wi awa jokkuɗo sunna nelaɗo si tawi goɗɗo modi makko maayi o heddike ɓaawo on falama mo ronde tawi o wonali satisfait lande karama koɓe enen ko obligatoire mamen rona o ɓayni o e halas accitemo yaaha inne awa joni sende jawdi ndin ko duwaɗa ronude ko rona immoɗa yaaha ɓa a falaka hay goto ɗo hono na yo inne ko matum o rone ɗon ma ɗum wiye ko matum ɓen ɗo ronamo si o rona ka ɗon o hettata haqqeji makko ɗi o hotata e jang na fi ɗum suudu ɗon tun o arani dewgal wona forcé yiɗan kara han ala hara yimɓe ɓen no hani wattande yilay ɗum moƴƴa taskitoɗen moƴƴa tra etoɗen sangen piiji goo hino ton ko tañƴini ɗen ɗum ɗo hino ɗutodiri e sari al islam meɗen ko Allah subhanahu wa taala yamiri en yen huwu kon ko nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam huwani en o accidi en e muɗum kon aray ene am ƴettutan mon on e daroto ɗo e aroya e toɓɓe goo inchallahu taala e bano sowno o sowno fodirten noon toɓɓe goo kadi no woodi ko yewtete fi muɗum en aroya e muɗum si Allah jaaɓi hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk nene goto mo on Issa Sall depuis Arabie Saoudite Madinatul Munawwara mo pita ware yaale miro assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh